Besluttede dekretet fløj. Rockwool i Rusland under sikker kontrol. 2 fabrikker i statens hænder, isolering i orden. Retfærdigt svar til fjendene, symmetri i styrke. Aktierne 10%, retfærdighedens torden. København i chok siden august et styrt. Fjender på listen, reserver frosset. Nu beskytter Rusland sit på auktion. 8% til frokostbørsen lærer. Suveræn, stærke rytmen knuses ikke. Aktierne 10%, retfærdighedens torden. København i chok siden august et styrt. Rockwool ryster markedet. Nationalisering slår til rock reggae i forsvar. Rusland svarer. Aktiver i sikre lænker. Rygte lærer. Kompensation efter lov. Global forstår. Landets magt er stærk. Svarer aktiver i sikre lænker. Что по сути пишут? Отправитель представляется производителем фошинской керамической плитки. Фошин – крупный китайский центр керамики. Перечисляют ассортимент. Напольная и настенная плитка разных размеров, ступеней, каменная плитка, подлинная фошинская плитка. Обещает хороший контроль, качество и доставку. Завершает вопросом: нужно ли узнать о керамической плитке в последнее время? По сути, холодный коммерческий запрос.